Siemcie kamraci, ja tu Michał Harlan, a teraz gramy Brawl Stars. Tak, nie to ani mój brat, ani mój kamarad Radko, hej, poznacie mnie. Už jsme ho na YouTube, ale widzieliście takie wideo już dawno. Tak, mam racza, czekajcie jak się wola, ona. Mina. Dobra, czekaj. Co? A to jest mój nowy racz, kamraci. To jest mój nowy racz. Gali, co wola Gali, dodam ci. To musím toto vyrať, kamaráti. Dobre. Musím to vyrať, kamaráti. Musím, alright? Dobrý plán? Alright, užrajeme, alright. Kam idete všetci? Ja som tu sám. Ďakujem. Čakaj. Tam je nějaký kamarád, vidíte ho, tam je tamto. Alright, ten je to. Alright, jsem tam byl. Je primo. Já už mám ho. Alright. Mám, hurá. Zabijte ho. Oh my god. Já zomriem. Naozaj. Ja som tak rýchlo. Čakaj. Ja som tak rýchlo zomrel. Naozaj. Tam. Aj, neviem. Alright. Yes, teraz nezbírá ryba. Alright, to bude rychle. Alright, tu máme dačo, ideme to pozrieť. Dobre, máme nového hráča. Alright, už máme nového hráča. Jak sa volá? Gena. Sajci? Dobre, takže ideme na Legend. Dám si Leon. Alright, mám 80, dá to půjdem tu. Prosím Legend. Leech. A vzhledem tu je Legendary, vidíte, kamarádi, já jsem tež na Legend, lebo môžem dostať dačo dobre. Jak nové brovo, jak sa povie, neviem, ale teraz, počkaj, pôjdem tu spravím dačo. Alright, je to poholo. Dám si toho. Alright, dám si. Nechám si takto. Dobre, teraz. Počkaj, ešte raz ideme dať, kamaráti. Musíme to vydať, kamaráti, raz. Ja som teď zomrel a ja musím bez zomrieť. Ja nemôžem zomrieť, lebo sa zblázním. Na Brawl Stars. Alright, a už vidím jedno. Ideme ho zabiť. Musím ho zabiť, hop. Tam sú veľa radšej, nemôžem nič z toho spraviť. Dobre, to nič, ne kamaráti, to nič. Ja viem, ja som zomrel. Tak, čo robíte? Choďte už. Musíme byť sprostí, naozaj, Oh my god, naozaj, už je tam, nejakí hráči majú rýchlosť 13 a už máme hráč proti sebe. Dobre. Už máme vyrať, kamaráti. Alright, už máme. Alright. A bum. Trafím ho, jde preč, hurá. Pojďme tu, budem ticho.
A już idzie za mną. Dobra, mam. Ma. Wiza. Bill. No już idę. Kat Prime. Keprajem dajcie mi like. Dajcie mi like. Dobra, już mam prawda, dajcie lajki. Zderam. Tylko lajki dawajcie. Ora, chcę dalej wiele lajki. Czekaj, nie wiem, że dawać lajki, bo tak tutaj wiecie, no. Tak, już tu mamy to, już mamy tu Leona, tu zabrałem sobie Piper. Ja sobie wybieram Piper. Potem jak sobie jak sobie Mr. P, dobra, Mr. P, a potem tutaj Grom, zabrałem sobie Grom, a potem zabrałem sobie Crew, alright. Bo ja, naozaj, ja jestem toho. I ja jestem też Squeaky, bo mnie zapłaciłem Squeaky, ja byłem pekny. Tak, to też, tak, uwidzimy co na innym wideo, ciao.